Je suis ici représentant la province de Bujumbura, mais ayant un projet que j'aimerais exécuter ici même à Gitega. My name is Vadzahi Chatania. I'm the second runner-up of Miss Burundi 2025, founder of the project Tambugwaruka Turashoboye. Umugambi waje ukabujanye n'ubworozi bw'ingurube. Thank you for being with us. Have a nice evening. Thank you. Mukomera amashi bafise ukuntu baza rero ntibaza banyaruka reka hano hari batandatu barazimwe basumbana mu Miss reka kugira Miss nationale niwe aza muturamutse n'ingoma nicara ko bica biteba mumwe muhagaritse nabwe ntibibagora. Très honorable président de l'Assemblée nationale, très honorable président du Sénat, très honorable secrétaire général du parti Cndd, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ministres, membres du corps diplomatique et consulaire, honorables invités venus de l'étranger, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bon après-midi. Ce projet est une opportunité pour bâtir un avenir meilleur et une jeunesse qui brille et qui contribue au développement du pays. Pour finir, j'aimerais tendre la main à tous qui croient en la jeunesse. Je vous invite à marcher à mes côtés. Dans ce chemin, chaque aide, petit ou grand, ça va être une grande graine qui peut changer une vie. Merci beaucoup. Très honorable président de l'Assemblée nationale, très honorable président du Sénat, très honorable secrétaire général du parti Cndd-FDD, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, distingués invités, ainsi que tout protocole observé, bon après-midi. Je m'appelle Kugarugira Keesia et je suis la première de FIN, Miss Burundi 2025. Je suis ici représentant la province de Bujumbura, mais ayant un projet que j'aimerais exécuter ici même à Gitega. Comme on n'a pas le temps de parler en détail, j'aimerais tout simplement vous dire que par ce projet, j'aimerais offrir aux filles et aux femmes de cette province l'opportunité de participer activement au développement de notre pays en leur offrant des formations en maçonnerie et l'accompagnement dont elles auront besoin. Merci. Good afternoon to everyone. His Excellency, the President of the Senate, the Honorable Secretary General of the Cndd-FDD Party, Excellencies, ladies and gentlemen, ministers and members of the Diplomatic and Consular Corps, honored guests from abroad, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good afternoon. My name is Vadzahi Chatania. I'm the second runner-up of Miss Burundi 2025, founder of the project Tambugwaruka Turashoboye. I'm honored to be here today, be in front of you. It's a very great honor. I will talk about more on my project, but we don't have enough time. Thank you for inviting us today. And to each and everyone who will want to know more on my project, you're welcome. Thank you. Sorry? I represent Burunga in Rutana Commune. Nyiriwe neza, nyenicubahiro, nyeniteka, muyobozi murongoye inama nshingamateka, nyeniteka murongoye inama nkenguzamateka,
nyeniteka muyobozi mukuru w'umugambwe Cndd FDD banyenicubahiro muri hano umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye mwiriwe neza kandi ku mazina nitwa Iteka Neri Charlene nkaba natewe iteka ry'ukuba Miss Development 2025 umugambi waje ukaba ujanye n'ubworozi bw'ingurube nashaka kubasaba munshigikire mufate mu mugongo murakoze naserukiye iyi ntara nyene nziza yabakiye ya Gitega. Thank you. Honorable the President of the National Assembly and Honorable the President of the Senate and also the Secretary General of the Cndd FDD Party, Excellencies, Ministers, and Honorable inviters from abroad, and everyone present, good afternoon. My name is Mugisha Monica Celeste. I represent the province of Gitega. I come from the municipality of Gishubi, whereby my project interlates empowering Burundi's future through biocoffee cultivation, neem tree planting, and women empowerment. Thank you for being with us. Have a nice evening. Thank you. Nyeniteka murongoye inama nshingamateka, nyeniteka murongoye inama nkenguzamateka, nyeniteka munyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd FDD, banyakubahwa mwese mukoraniye hano mu vyubahiro Imana yabahaye mwiriwe. Nitwa Ninziza Onsia Kelia, nkaba ndi Miss Queen Goma. Umugambi wanje nk'uko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yama bivuga witwa umuryango mwiza uburundi bwiza. Igihe imiryango izoshobora gutera imbere nta nkeka n'uburundi bwose tuzoba duteye imbere. Umugambi wanje uca mu bworozi hamwe n'uburimyi. Murakoze. Murakoze cyane bakomera amashi Miss Burundi muserukira intari yihe? Serukira intara ya Gitega, commune Karuzi. Jewe nserukira intara ya Bujumbura, commune ya Cibitoke. Murakoze cyane, nyeniteka murakoze kuduha aka kanya, ntivyari biteguwe, ariko ibi byiza ntivyari kwijana abashitsi batabonye ko. Murakoze murashaka gusubira mu bibanza. Burundi burafise kazoza koko. Mwakomera amashi, amasoni hajya arabishe. Murakoze nyeniteka, nagira nsabe ababijejwe bamfashe baberekeho tugiye kwivunira umusase. Ndabashimiye cyane nyeniteka. Bahire tubere batubasha tuje mu karuhuko isaha imwe idakwiye minota 30-40 tuzobe tugarutse. Ah, monsieur.